je ndibuka igihe kimwe murabona aha bavuga ngo inkotanyi twaragwanya ha mu Burundi twaragwanye n'inkotanyi je twaragwa imbere yuko baji Kongo twagwaniye haji Muruta twagwanye indwi yose bangana ikiga nibo baciye baji Kongo baja buke hajya igihangerega mu kuji Kongo hajya baciye hariya mu Rwanda haja buke hajya igihanga twagwanye indwi yose uburuhiro baravuga bati urumva bo yari yavuze ati banza mumfashe abatu bane yantise tubone kugenda uburuhiro bagiye badusigaho ni Kongo mbere tuca turajayo kugira duhungura impunzi zacu turaja kuziribera zirataha impunzi twaribeye beshi byerekana Imana ingene ikora hajya mwari muzi ko ari banga bafise tutafise by'ubugwanyi nta kugwana baturusha kabisa nakakubahenda noneho baratuzi ni Kongo bavuga bati atabatwebwe barahafashe hajya baratuzi turazinanye hajya nagira umuntu azogira ubwoba abantu je twagwaye ntagira na rase rocket ntagira na mortier tukabumutsa uno munsi dufise bikwiye dufise na souveraineté sha nibaze bara nkaha rero mwe muri mbonera kure muravuga muti mbega nka Yozefu ajya ari mbonera kure n'umuntu afise vision yibiri nyuma y'ikibambazi nko mukavuga muti mbega ni igiki gishobora ngaha kutujegeza muri mbonera kure mucavuga muti turavye neza ubu bukene barashaka kutujegeza kuko abantu barashobora kugira umutima mubi kubera bakenye none ubukene ntitwo bugwanya irumva imbonera kure yabonye igishobora kutubangamira ndababwire je narinze mva ku rugamba nta ntara nimwe je ntagwaniyemo kaje na mu mobile je nasomborotse intambara kabisa naratera amapozisiyari mugabo narinze ndaruva ko atarusoro rungeme kubera iki ako kaja muravuze nti nanje kwari igifiti canje urumva nanje nagize Imana ko rero bangemye ruzoca gwinjira nanje Imana izorukatisha ntirungeme kuko rungemye urumva kubera ukwemera kwanje je nubu niko ndabivuga kubera ukwemera kwanje. Bakunzi ba The Future TV hari umuntu wazindutse ambaza ati ariko ruti aya magambo ndayishimiye akomeje kwiyahuza muri iyi minsi yibasira u Rwanda akibasira Perezida Kagame akibasira inkotanyi ngo ubona hatsi iki ruti ikintu cya mbere cyansekeje byatumye nongera kureba ibyo yavuze kuko hari amagambo menshi yakunze kuvuga y'amateshwa kumva atari ikintu cya umuntu yakwicara ngo atege amatwi ariko aya ngayo yavuze yibasira inkotanyi akashaka kuzica amazi agaragaza ko ngo hari abantu baciriritse yarwanye nabo ndetse akanabatsinda ati si ubwa mbere n'abanzi kubise inkotanyi byahise binyibutsa abakunzi ba The Future TV kumva umuntu nk'uyu nka General Neva udafite training nimwe y'igisirikare izwi yanditse yagiyemo umuntu nk'uyu udafite urugamba yitwa ko yatsinze kandi ari generale ngira ngo murabizi ko uburyo abadede bahawe igihugu murabizi ko bagiye bahaye nka gift na n'ubu kikaba cyarabananiye igihugu kitakigira essence kitakigira sukari kitakigira igikorwa remezo byararangiye muri roshwi amazi wapi akaba iki gihugu twavuga ko cyafeirinze cyatsinzwe cyananiwe burundu umuntu nk'uyu akaba atinyuka kwerura no kwiyahuza amagambo nk'aya ngaya yibasira inkotanyi binyibutsa wa mugani abanyarwanda baca bari gutebya bakavuga ngo ihene y'impunguzi irigata icyuma cya mucoma ibi nibyo arimo nibyo ndayishimiye arimo ameze nka ya hene y'impunguzi iri kuri gata icyuma cya mucoma ibi ngibi kwibasira inkotanyi zifite ibigwi shanda yishimiye inkotanyi zifite ibigwi wabibaza ibyihebe byo muri Cabo Delgado wabibaza ibyihebe byo muri Centrafrique wabibaza interahamwe wirirwa gukorana nazo aho ngaho ko byazigendekeye wabibaza ibigwi by'inkotanyi birazwi biranditse we ntabwo ushobora
kuzana amagambo nk'ayo ngayo ku nkotanyi ngo biguhire, kuko inkotanyi ntabwo ziri kuri ligue yawe, ntabwo mukina mu ikipe imwe, nta n'umwe mukina mu cyiciro kimwe. Kuzizana mu magambo yawe rero ngo warwanye nazo, ngo uri uwuhe se sha, uri uwuhe? Iyihe ntambara warwanye ugatsinda ku buryo warwana n'inkotanyi? Izihe training z'igisirikare wakoze wowe Ndayishimiye? Ibigwi byawe ni ibihe? Ibigwi bya SNDD, FDD na FDNB ni ibihe? Gube wavuga ku nkotanyi, abaliberators, abantu babohoye igihugu bakagiha ubuzima kikaba kigeze aho gishimishije kuri iyi minsi. Rero igihugu kirimo kiratanga umusanzu muri peacekeeping mission, inkotanyi zarakurenze, ahubwo wowe ibyo urimo, ibyo Ndayishimiye arimo unsubiza na wa muntu wambajije, no gushaka kujijisha abaturage be, no gushaka kubakinga nk'ibikarito mu maso kugira ngo batibuka uburyo yakubitiwe muri Congo. Ngira ngo guhera za Masisi akubitwa i Goma, bakamwambutsa Uvira, bakamukubita, bakamujugunya i Burundi, yamara kujya i Burundi akagira amahirwe bakamusubiza Uvira. None nyuma y'uko bamusubiza Uvira, ngira ngo murabizi ko yari yihishe ntiyavugaga, ariko abonye bamusubije Uvira asubiyemo, induru atangira kongera kuyiha umunwa yibasira inkotanyi. Ariko nta kindi kibiri inyuma, no gushaka kujijisha abarundi, no gushaka kujijisha abaturage be kugira ngo bereke ko ari umuntu w'igitangaza, ko ari umuntu ukomeye, kugira ngo birengagize intsinzwi n'uburyo yakubiswe muri Congo ku rwego rushimishije, agakubitwa akambutswa ibibaya n'ibisiza byo muri Congo n'imisozi, akajugunywa iwe. None akaba yabongeza amahirwe bamusubiza kuhagaruka, akaba atangiye kongera kubona uruvugira avuga amateshwa nk'aya yibasira u Rwanda. Ariko aya ni amateshwa abakunzi ba The Future TV. Nkaba numva ari nta muntu akwiye gutesha umwanya, nta muntu akwiye gutesha umutwe, nta muntu akwiye no gutesha n'igihe, kuko aya ni amateshwa. Ariko murabizi ko umuntu nk'uyu nguyu kugira ngo ajejishe abaturage be, igishimishije ni uko buriya abaturage be ntabwo bose ari abadede, ntabwo bose bafite ubwenge nk'ubw'abadede bugerwa ku mashyi. Bose baramubona, bazi ibyo avuga n'imvugo ze icyo zihatse, bazi ko nta kintu na kimwe afite mu bwonko, bazi ko ibyo ari kwivugira ari kwishakira ibiryo ngo yirire, ubundi nibigera ko azava ku butegetsi azaveho yoretse Uburundi bwongere bubone umuyobozi uburera, akongera kuza akabuzura, akabukura mu mwobo Ndayishimiye yabujugunyemo. Rero ikintu umuntu yavuga nta kindi, uyu nguyu arimo arajijisha abarundi, arimo arashaka ko bahugira mu kumva ko ari igitangaza, kandi nta butangaza afite namba. Bakibagirwa ibyamubayeho muri Congo, uburyo yakubiswe urwego izakabwana kugeza igihe bamugaruriye i Burundi. Ibyo rero ntajijisha abantu ibyo arimo birazwi, ntiyagiriwe uwo bijijisha. Aho ruzingiye naho ngaho bakunze ba The Future TV. Ariko ni nayo mpamvu uriya nshimira n'ubuyobozi bw'u Rwanda, ntabwo bujya busubizanya n'umuntu nk'uyu nguyu uvuga amateshwa, ahubwo aho hari imirongo u Rwanda rwashyizeho itukura, Ndayishimiye narenga uwo murongo ntazamenya ikimukubise. Reka mbashimire, Ngendero Jean Marc Ruti, iyi ni The Future TV. Nkaba numva ahantu nasoreza, hari ijambo umuyobozi wacu yigeze kuvuga ati, mbona abayobozi nkabamenya, ariko nabona n'ibigoryi nabyo nkabimenya. Rero kwitwa kuri umuyobozi ariko ukaba n'ikigoryi bibyara disaster. Ngira ngo ni nk'amarorerwa, ni nk'amarorerwa babaye kuba waba uri umuyobozi ariko ukaba uri n'ikigoryi, ni amarorerwa. Rero bantu baturanyi, muririnde kugira ibigoryi bibarangaje imbere. Reka mbashimire, Ngendero Jean Marc Ruti, iyi ni The Future TV. Subscribe yanyu ni inkunga ikomeye.